O te Taunu'u man pailangon neia sore sunga le tai o sauninga ia pe o yes famtalanga pele ai ia o Samoa o man tofi o nei tula ia lau sunga tai o sauninga lau sunga peni whakaua lau sunga tai o leo au EKALESIA NASARETA Laulangi General Superintendent Reverend Dr. David Craves Papea tai o EKALESIA Pacifica Reverend Dr. Ma Low Reverend Dr. Moroa Kafoa lau sunga tai au tu malo EKALESIA NASARETA I Samoa nei le pai tai o EKALESIA e maise lau whainga luenga te tofia le tua o tātou whaita po inga whaatasi nei tai au lau a whionga le sui o whono sui tua fia lau a whionga le maa mero pati ia su foi le sunga ia isia ua pele sunga ia tu le epa lele le pa ia o Samoa ua whanga poto le ni sauninga o te whatalo whatu o le mautau ave whanau le tua I tu aso whapenei o le aso le nei na whai e o wa tātou te oli ma fia ai ai wha maunga ngana mo le mau al perfecto Isaia e mātanga o fia na wā I lunga o maunga a au o e au mai al tala lei o tau tino le file mu ma wha iloa mai le whaortanga ma wha pe atu I asiona e wha wavau le pūlenga le atua e wha pe nā le nganga o le nei tai au a wā o lea o tātou moli mawina patupatia le lofa le tua I le atoanga le ono sifuru tausanga talu o na Taunu'u mai ma whātuina le EKALESIA NASARETA I Samoa nei o se matatia I longa I le tala whaasorpito le EKALESIA NASARETA a o se moli mauola I soifua o ona o sunga I tai o le EKALESIA na mua I malai I le nei whaamoimoe ai maise le soifua tautua tangata lotu o le EKALESIA I Samoa nei o ne manu malo ina o nganga mo le malo le tua e ala I ngā luenga wha missionary o le walaunga tupito lea o tātou o le au kerisiano lea lo o ngā tonu ngā luenga le EKALESIA NASARETA o le walaunga foi lea o te tonu e pito le o tele I luma o le tua mai matua fa au faleina I le aso le toitu ele ititi le fataua ar tātou malo le sao EKALESIA kerisiano I le atunu awa le tapu e ina o soifua tāpua I o Samoa I le atua soifua o le whawai mausali lea o le tātou malo tuto tasi o Samoa o lea ua wha mautuina whaatasi le nei tausanga
Le atoanga le ono sefulu tausaga o le malotu o tasi o Samoa, ma le ono sefulu tausaga o le aso whanau o le ekalesia nasaretea Samoa. O te whaaleo ina ai le whawhitai e lo tātou malo, i le malanga umia le ekalesia le nei ono sefulu tausaga o mawai. E afua mai ona taitai au ao i laulangi, le Pasifika o Samoa nei, le au whainga luenga ngā luluai, ai maise tangata lotu uma. Whawhitai le wholau manuia, whamalo le on sai, i le whiau ma le ngā luenga le atua. E le tau mate, o lo tupu bea le ekalesia. Ai maise o nāti nae, moro sa i fua tāpua ai, o tangata lotu ma le ekalesia o au. E le se mea whaalea o ngā lo o tautau ti ngā i le ngā luenga le atua. E whapitoa le whawhitai i le sao o le EKALESIA NASARETA, i le tapu e ino le ola whaalea nganga, i le whatu ino le prokalame le auta le vau mo keriso o le Youth for Christ. Ale li missionary ya Cherry Kasi, o le EKALESIA NASARETA, e whapea fo i le ala leo le leiti o le wanga o whamanuianga o showers of blessings. O tupulanga talavou o le lumanai leo si o tātou atunu, e peio na lau ina e te tai nei tai au. Le malo ma le EKALESIA, i le isi isi whaavae sili o na mauaa, ma tapu e ai leo langa au na o so se talavou, o nā o le whaoretanga ia Yesu Keriso. O le nau ta inga o tātou malo, i a o ina tupulanga mwhanau Samoa, i vala tā ua uma. Ai maise ala o Keriso, e sauni ai lātou mo le lumanai. E langolango pea e lo tātou malo, le ngalu lua so tau au EKALESIA Kerisiano uma i Samoa, ina ia mau pea le Taunu'u, i ola whaaleanganga, i o loa whaaleanganga. E ala le file mua le atua, whetau siai, ma le alofa e lautua i mea uma. O Yesu o le uro le EKALESIA, tātou te whaalolongia, i so se mea tātou te whaia. O le au, o le whamanatuina o le ono sefulu tausaga alo tātou malo tuto tasi, ia wholau ma le whaatuatua. E te lelu i tau, e te tupu i la tātou savalinga, a lo tātou wholau ma le whaatuatua i le atua, tātou te manu malo ai. Today marks the commemoration of 60 years of Church of Nazarene of evangelical presence in Samoa. It is indeed a milestone to celebrate and testament of perseverance and commitment of the past and present leaders and members of the church to respond to its global mission underpinned by the Great Commission of Jesus Christ, to go and make disciples of all nations. I acknowledge with gratitude the presence of the delegations from the headquarters of the Church of the Nazarene International in Kansas City, USA. Welcome to Samoa, and thank you for your continuing to shine the light of Jesus Christ through this worldwide ministry and for winning souls for the kingdom of God. This commemoration coincides with the celebration of the 60 years of Samoa independence. The theme for this year's long celebration is to sail with faith. Let us continue to sail with faith, for the Lord has promised us that He will never leave nor forsake us. Ia manuia whaamanatuina o le ono sefulu tausaga o le EKALESIA NASARETA Samoa. Ia manuia te tai o le EKALESIA, whapea tangata lotu uma, ma ia tupu tele pea le ngā luenga le atua. Ai au foi o no i tai au nei, ia olo i mea alofa tātou whainga malo i le EKALESIA e lua sefulu afe. Ia o whainga whaavai lau nei. Le taimi o le whamanatuina o le ono sefulu tausaga, ia whaapea foi le ono sefulu tausaga o le Taunu'u mai o le lotu Nasaretea Samoa. Soifua mai e manuia. Gentlemen, you're ready with the dancing? 7 and 1, 2, 3. Thank you.
Holy devils fulfill my name. I think they want a picture of me here. Yeah, that's what